football Titi part zanga somruk pasarina ngai thavele don ta ila Asian player chuan tak English Premier League club Tottenham captain ni bok Son Heung-min hi meche pakhatin diklo takin apu ni in alanga chuwang chuan Son hian South Korean police te hnena complain a thelut meche pakhatin sonafa apai ni in ain soya chumi awang chuan Son hi vowin a ho sakna ei hek sak atuma chuta chuan Son hnena sum phutin a phutang apek chuan angoi tur thu le engma a soi chhualo tur thu a soi ma se Son hian in blackmail tumna ani tiin an puna hi adik lauti asoya police hnena a thlenta ani Son Heung-min pu tu meichhia hian thurwal pui mi pa anei ni in tarlan ani bok BBC in tarlangin Liverpool chuan Dutch right back Jeremy Frimpong la lut turin hmalaman pan zela Leverkusen release clause anei palmak tadwe somni pakwa point panga Liverpool hian pek anin huama wangin red chiang Frimpong hi mi malthila in remna an nei pui thei chuan an la lut don ani Jeremy Frimpong a khelmek na Leverkusen hian dan thei dan an nei don lova a chan chu release clause an da hei hi a leidu tu clubin pek anin huam chuan Leverkusen tan soi boy thei ani lo Zabi Alonso hnuaia player munam le tangkai kumsomni palimi hi Alexander Arnold ta kalsan tur tlar nung ding lam sir lua tu turania Conor Bradley nen in el tura Liverpool lamin an be sei ani hian season masa khan German club Leverkusen tan hian match somli pasari kheling goal som palia khunga assist som pani nei telin goal contribution somni paruklai anei tlinga season kal meka match somli pariat khel toin goal nga akhunga assist som pani nei telin goal contribution som pasari anei le der to defender ni sia creative tak pace sang le cherang game fighting spirit nei thatakania hei hi Liverpool in andu zualna ni po in alang BBC vekin tarlangin Manchester United chuan an forward Marcus Rashford shal an phala nipui huna palmak tadwe somli Rashford manatan pom thei turin anin ruah man ani kumsomni pasari mi English forward hen kum in kum tirlam classic transfer kongka hon lai khan United atangin lonin Aston Villa azoma Villa hian angeta an leidu ani chuan tiin Manchester United le Villa te hian in remna thu an thlung fel sa chuta chuan Villa hian Paul Magdadwe somli in an lei ngal theyang tiin thu an thlung ani anin leile leilo ero Villa le Rashford karania United hian Villa a Rashford hi lona an kaltira tangkhan Villa tan big Rashford manatan Paul Magdadwe somli an pom thei reng to tina ani tuna ero club dang tan po Paul Magdadwe somli pom thei turin anin buat saya atira an be sejat aya tlemin United hian shalmai an hnial talo ni in alang ma se Marcus Rashford chungchanga boina lian tak om thin ama be seitu te poina an lei nge ngam lo thin na chu a hlo hiania kar khata pau noi thum sing ni sanga ve lo anga ngai ania he a hlo hi ti niam adu lo ni in report ani chuwangin club van tlang tan chuan hetiang zat lo pek hi angam om lo thina top club tan chuan a thei mai zel ma se top club te hian Rashford hi hetiang zat lo pek an du angem chu United tan po shal ti har satu atlingani United hian lo an petam sia an pek ang zat pengam hi club van tlanga phei chuan an om lo ti thei ani ri Real Madrid chuan Spanish center back an du Bournemouth tana khel kum somni mi Dean Heisen hi a release clause Paul Magdadwe somnga pek anin huama chuwangin Real Madrid hian Dean Heisen hi mimal thila in remna an nei pui thei ani chuan Bournemouth in andang thei to lova an la lut thei don ani Dean Heisen hi Spanish club Malaga a injir thin niin senior level a chun kai main Italian club Juventus azoma during club a under 17 le under 19 tana khel nuin next gen a te fe chuak zinga atela sangni somni pathum kum top lama Juventus sin senior team a ziak lutin akum le kum tirlam January thatira Roma a lonin anin toy siam tira Roma a kum sangni somni pali January atanga June tha thleng acham nuin Juventus a akir le a Juventus sian a theina sang tak hi an mu thel do ni in alanga sangni somni pali ni puilai khan Bournemouth nena an shal tadai Bournemouth in an lak lu lai hian kum som pakomi ania Paul Magdadwe som pani point pariat sengin an lalut ma se amana hian Paul Magdadwe som panga point pathum tling thei turin add-ons anda tela
kumruk chunga tan Bournemouth in contract an zia pui ani ma se kum khat chau anin kol man tia a theina san zia lang chuakin club lian jok ten an hel na sa a Real Madrid ngei mai in a release clause mangin an la lut don ta ni in alang din hai sena mana tangin a club hlui Juventus in 10% an chang theidona Malaga point 5% an chang theidona a chan chu heng a club hlui te hian an shalna thudel kil ziaka an da thlap wang ani din hai sen hi Arsenal, Chelsea, Liverpool and Newcastle ten be sei hle ma sela Real Madrid laka chantra an chang zo talawa Netherlands sa piang center back thang duang tak hian senior level football a khel naram Spain a kirin azin kong achun zom don ta ani English Football League sang ber English Premier League ka che tha te season mang tha te choi moina sang tong thei tur thlit fim te ming tarlan anita player parian ming tarlan zinga champion team Liverpool in player pathum an tho ani Premier League season kalme ka player che thabera thlan tura chhop chua player pariat te hi Nottingham Forest player Morgan Gibbs White le Chris Wood te Liverpool player Mohamed Salah Virgil van Dijk le Ryan Gravenberch te Newcastle forward Alexander Isak te Brentford player Tangkai Bryan Mbeumo te Arsenal midfielder poimo Declan Rice te anni Nottingham Forest player Morgan Gibbs White big hian English Premier League season kalme ka hian match somthum pani khelin tum som paruk hena achan puya tumriat draw na yin tumriat aklom zoka an changa ani hian goal ruk khungin assist tumriat anayani kumsom ni pangami English player hian Nottingham Forest hi tun nai kumsom thum chunga European competition an khelma sak ber thlen puyin Nottingham Forest hian alo bera Europa Conference League an khel don ti achiang towa Champions League an la be sei cheu boka European football an khel don ti chiang ma sela engber nge an khel don ti hi chinfel mabak ani hian season kalme ka hian Nottingham Forest dan chance somnga asiam tling towa Nottingham Forest player form berde jingami ani Nottingham Forest player dang Chris Wood hian English Premier League ka hian match somthum pali a khel towa tum som pasari hena chan puin tumriat draw nei puya tum kwa atlom zoka antang ani hian goal som ni akhunga assist tum thum anei tel boka New Zealand striker kum som thum pathum mi palian tak hian season kalme ka hian English Premier League ka goal shot somruk pathum chau anei chungin goal som ni akhung tling dera goal shot anei zongjong atangin za a somthum pakhat point pasari panga goala achantira English Premier League season kalme ka goal shot an nei za tanga goala an convert parsena lakin Chris Wood aya percentage nei sang hi an om lavani Chris Wood hi Nottingham Forest club chanchina an player English Premier League ka season khata goal som ni khung tling player panina ania sangkha zakwa somkwa pali kwanga season khan Stan Collymore goal som ni alo khung tling towa khaminu khan Chris Wood chau hi hemel lung thleng le thei ani Brentford forward Bryan Mbeumo hian season kalmek English Premier League ka hian aklapina match an khel zongjong somthum paruk a khel kim veka tum som paruk hena chanpuin tum sari drawan neya tum som pathum an tlom Mbeumo hian goal som pariat khungin assist tum sari aneya goal contribution somni panga anei tlingani Mbeumo hi Cameroon player aniya chu wangin Cameroonian player zinga Brentford player ni chunga Premier League player of the season choi mana dong thei tura nomination a lang masaber ani Newcastle forward Alexander Isak hian season kalmek English Premier League ka match somthum pathuma khela tum somni atim nena chanpuin tumli drawn neya tum kwa an tlom ani hian goal somni pathum khungin assist tum kwa aneya match somthum pathum atangin goal contribution somni pakwa lai anei tlingani Swedish striker hi English Premier League season kalme ka goal khung tam ber dot tu ania Mohamed Salah chau tluk lo aneyani ani hian Carabao Cup Newcastle champion theinan Liverpool laka goal khunga kumsomnga parum nuwa Newcastle champion no moi anchoi masak ber thlen puin season kalme ka hian Newcastle ta na tholok leya English Premier League B ka hian penalty goal tel lovin goal som pakwa akhung tlinga chu wangin English Premier League season kalme ka penalty goal chiar tel lovin goal khung tamber ni na player dangnen anin trom phak hial ani Arsenal player Declan Rice hian English Premier League match somthum pathum khelin tum som paruk hena chanpuya tum som pathum draw nei puin tumli aklom zoka atan puya ani hian goal thum khungin assist tum sari aneya goal contribution som aneyani Declan Rice hi box to box midfielder ni in anget leya
mal le mala in chuwa tumza som pahnih ading changjok niin tackling lama hlotlin hi tumsom nga pahnih anei boka chance tumsom nga paruk siam chuakin Arsenal midfielder Martin Odegaard ti lova Arsenal tana chance siam chuak tamber ani Liverpool player pathum zingami Ryan Gravenberch hian season kalmeka English Premier League match somthum panga a khela tumsom ni panga hneina chanpuin tumria draw nei puya tumhnian tlom ani hian gola khungmia lo thunga assist tumli anei ani Gravenberch hi Arne Slot tima an khai pa an game lai mu poimo an lungphum poimo zingami ania Jurgen Klopp hun laya Liverpool a be sei phak lo hi Arne Slot hnuaia chuan Liverpool midfielder an khai pa an player langsar le poimo ani kumsom ni pahnih mi Dutch midfielder hian male mala ballin chuwa tumza somsari paruk ading changjok niin tackling lama hian lotlin tumsom ruk pasari aneya interception tumsom nga pasari nei tling bokin ani hian inven lama a tho hlok zual leya Liverpool tlar hnung tinget zual tu zingami ani Liverpool player dang Virgil van Dijk an team captain hian league match samthum paruk te hi a khel kim veka tumsom ni panga hneina chanpuin tumria draw nei puya tumthum atlom zoka atan puya ni ani hian goal thum khungin assist tum khat aneya clean sheet tumsom pali anei tling bok Virgil van Dijk Dutch team captain ni bok English Premier League defender langsar berti thei hian season kalmeka hian male mala ballin chuwa tumza somruk pahnih ading changjok niin clearance tumza somret pali te meu anei towa ball pass nei tamber ni bokin Liverpool a hian apoimo leya an team khai pa tak tak ani kumsom thum pathum mi Dutch defender thatak hian sangni sompare sompakwa season khan player of the season choi moina hi alo dong towa tuntuma hian adong le ani chuan he choi moina tum ni dong tling thei player pangana ani dona Thierry Henry Cristiano Ronaldo Nemanja Vidic le Kevin De Bruyne te huanga atel thei don ani Liverpool player dang Mohamed Salah hian red star season kalmeka league match samthum parukte a khel kim veka tumsom ni panga hneina chanpuin tumria draw nei puya tumthum an tlom ani hian goal somni pariat khungin English Premier League ka goal khung tam berania assist som pariat nei tel bokin assist nei tamber ani tel boka English Premier League ka hian match samthum paruka tangin goal contribution hi somli paruk loi anei tlingani ani hian English Premier League chanchina season khatchunga goal contribution nei tamber record thar asiam teuto hleya Alan Shearer le Andrew Cole te record ding lai somli pasari aphak teu hleya somli paruk atlin to wangin Salah hian assist emo goal emo pakhat tal anei belani chuan record ding lai hi ani rualanga pahni anei tling ani phei chuan record thar asiam theidon ani tuna hian match khel mabak pahni alaneya record thar asiam thei be seina po asang le ani hian tuntuma hian Premier League player of the season choi moina hi adong ani chuan he choi moina tum ni dong tling thei player pangana ani dona Van Dijk ang bokin Thierry Henry Cristiano Ronaldo Nemanja Vidic le Kevin De Bruyne te huanga tel theina rem chang anei tha hle English Premier League ka hian young player of the season choi moina po sem turania he choi moina dong thei tura chop chuate chu Liam Delap Anthony Elanga Ryan Gravenberch Dean Huijsen Cole Palmer Joe Pedro Morgan Rogers le William Saliba te an nia Liam Delap hian match somthum panga khelin a team tumli hena achan puya tumsom ni pakhat lomin tumsom draw an neya goal som pahnih khungin assist tumni aneyani Anthony Elanga hian Nottingham Forest dan match somthum paru khelin tumsom pariat achak puya tumria draw nei puin tumsom an tloma goal ruk khungin assist tumsom aneyani Gravenberch hian Liverpool tan soito angkhan match somthum panga a khela tumsom ni panga hneina chan puin tumria draw nei puya tumni chau tlomin goal a khung lova assist tumli anei thunga Dean Huijsen Bournemouth defender hian match somthum khelin tumsom pahnih hneina achan puya tum kwa draw anei pui ba ka tum kwa vek atlom puya ni goal thum khungin assist tum khat aneya clean sheet tum sari anei tel bok Cole Palmer hian match somthum panga khelin tumsom pariat hneina achan puya tum kwa draw nei puin tum riat atlom puya Chelsea player poimo hian goal som panga khungin assist tum riat anei tel Brighton player Joe Pedro hian match somni pasari khelin tum som hneina achan puya tum som vek draw nei puin tum sari atlom zoga achan puya goal som khungin assist tum ruk aneyani Morgan Rogers hian Villa tan match somthum panga khelin tum som pasari hneina achan puya tum kwa draw nei puin tum kwa atlom zoga achan puya goal riat khungin assist tum kwa anei
William Saliba hian match samthum pali Arsenal tan khelin chumsom pariat achak puya chumsom pahni draw nei puin chumli atlom zoka atan puya goal ni khungin assist nei lova clean sheet chumsom pahni anei tel thung young player of the season choi moina dong nan hungber chu Cole Palmer hian nia tun chuma hian adong le ni chuan azonin he choi moina hi adong don ti na ani player of the season le young player of the season choi moina te an sem don ba ka hian manager of the season choi moina an sem tel dona heta hian ming chhop chua hi panga omin Thomas Frank Eddie Howe Nuno Espirito Santo Vitor Pereira le Arne Slot te hi an nia Brentford manager Thomas Frank hian match samthum paruka chumsom paruk chak puin chumsari draw nei puya chumsom pathum an tloma Eddie Howe hian Newcastle hit match samthum paruka chumsom ni hena chan puin chumruk draw nei puya chumsom an tloma Nuno Espirito Santo hian Nottingham Forest hi match samthum paruka tangin chumsom pariat hena achan puya chumriat draw nei puin chumsom an tloma Wolverhampton boss Vitor Pereira hian match som nia kai suain chumsom hena achan puya chumni draw nei yen chumriat an tlom Arne Slot hian Liverpool hi match samthum paruka chumsom ni panga hena chan puin chumriat draw an neya chumthum an tloma Liverpool hi a season khatna a champion pui thung ani PSG le Mbappe te hi incorporem tak ni thin ma sela Mbappe hian chona thar ma chhon adwa wangin Real Madrid apana khatiang thutlukna omtura borok in tham tir vela tangkhan PSG le Mbappe kara thalawa Paris club hian Mbappe hi an ngai poimo lo lui ve ta hiala pre-season tura te po hruai du lovin an thlau thla ani kha ahnua ero anin chhorzui le ta a ma se atopa ero PSG hian Mbappe hi free transfer in an chan zui ta ani Mbappe atanga palmak te doi zani borvel z transfer fee muthei tur khan Mbappe hi transfer fee nei lovin an chan ma se Mbappe ero a hlok hlea free agent ani awangin ama dor tu ten a hlo tur ba ka signing fee a sum tam jok an si mu thei pha chumi mangtang kai chuan Real Madrid a Mbappe hian signing fee atangin sum tam tak alaluta a hlo pa ngai la atam tham hle bok chutianga Mbappe a hlok thur lai chuan PSG lam hian lung oi lo na an neya Mbappe po PSG laka alung oi big chuang lo ti chuan ko te hian an thlenga thu buai lian tak nein thu in chu an nei ta zel ani Mbappe hian PSG in a hlo an pe kim lo thu soin paun makadwe somli paruk point pathum z PSG hian an bat sak an pek lo thu asoya dan shemi te ruain ma ala zui hial ma se PSG lam ayo pakhat chuan Mbappe thil phuta hian fin fiana a omlo Mbappe hian PSG atangin phut aneya chu dona tlan bodai atuma ru angmaya chetlak atumani playerin ama enkol tu engkim petu club anuizat anibera ani hi Kylian Saint-Germain ani lo tin asoya PSG lam hian Mbappe thu hi an pom lo hle hetiang ankar boitan na berchu kumsani somni pathum ni puilaya anin dor nakha ani PSG in Mbappe hi an thlau thla first team a antel du lo pre-season tura te po an hruai du lova khatiang ani ta ka khachon Mbappe tan khan a career a chiat pha theya season khat dai PSG a contract anei boxi awangin season khat top PSG khan chhor du lo ta sela Mbappe hian season khat top senior level football a khel don lo ti na ania kha an boruak atang kha chuan thleng theidin muna anding chu wangin Mbappe kha chan chhejok ani na aom tatlata chuta chuan PSG khan remchang an la siam sak thei thosi awangin anin dor ta a Mbappe hi chuak tura ngai ani to lain PSG hian an chua phal si lawa atopa in minin in remna lailo temporary agreement an neya chuta chuan Mbappe hian a career tungdung zel turin PSG first team squad zom aremtia ma se PSG in sum an pek tur pan maktare somli paruk point pathum chu adong thei lawang tiin club lamin rotna an nei tela Mbappe hian apom PSG point lom takin first team a an la lut le ta a khami tuma anin remna a khan official takin ziak ngein thuthlung an da lo ani ome chu wangchon Mbappe hian ziaka contract an nei chin atang chuan pan maktadwe somli paruk point pathum adon tur adong lova PSG hian official taka ziaka an da lem lo in remna lailok an nei kha ring thungin
Paul Magtadwe somli paruk point pathum anpek angai lauti an tranchan ve thung he thil ngong zela hian PSG hen Mbappe laka Paul Magtadwe somriat pahni point panga an phut ve lea achan chu Mbappe hian an kar thu chinfelna tura thil ti khotlain rin tlak lo dik tok lo tranchana ahman wang ani club lam hian diklo taka in puna ngain diklo taka thu vai vira ruk tuma an pu ani bere Mbappe le PSG hian sum anin phut ton ve ania court lam tan po Paul Magtadwe tel in zena thu buai hi chinfel thiam aol sam lo mai thei hetia media lamina an hriat news lama tarlan tele zirmi te report te heng pia lam achung rila keini howina kan hriat lem lo te po a om arin oma chung te chu an chung chang tikhir tu atling thei mai thei bok nizan khan in elna then khat khalchun zomania chungzinga chuan Saudi Pro League Al Ittihad in khwalmuala Al Rayed golthum gol khatin an hneya Al Ittihad tan hian Spurs player Louis Stephen Bergwijn PSG player Louis Danilo Pereira le Alaba ten gol khat theu an khung ani ti hian Saudi League sangber Saudi Pro League Al Ittihad hian khelsom thum pahnia tungsom ni pali chakin point som sari pasari an neya club dangin an lepel thei to lo awangin an champion ta ani Al Ittihad hi Real Madrid player Luis Karim Benzema Aston Villa player Luis Musa Diaby Lyon playmaker Thin Houssen Aouar Chelsea player Luis N'Golo Kante PSG player Thin Danilo Pereira Tottenham player Thin Stephen Bergwijn Liverpool player Luis Fabinho te hau khelna ania an champion theinan hian Benzema an gol somni pakhat khungin season kalmeka gol khung tam pathumna ania Musa Diaby hian assist som pali nein assist nei tam berania anni hian an tholok zual hle Saudi Pro League hi kumsang khachakwa somnga paruka tanga khel tranania kumsomruk pakwa mel mu in elna niin tuna aming hi kumsang ni pariata tangkhan an putira ama chuan mingdang aputhinani hein elna hian champion ngun ber chu Al Hilal niin tungsom pakwa an championa Al Ittihad hian dotta in tungsom an championa Al Nassr hi tumkwa an champion ve to bok tun nai season som chungin Saudi Pro League hian Al Ahly voi khat an championa Al Nassr voi khat championin Al Hilal voi ruk an championa Al Ittihad hi voi ni an champion ta bok Karim Benzema big hi Lyon atanga injir chuak niin senior level a Lyon Real Madrid le Al Ittihad tan te a khel ta heng club a khel tona zong hi tual chung league sangbera a champion puya France ani emo Spain ani emo Saudi Arabia poni sela a khelna team league a champion puita zel ani nizana vex Spain league sangber La Liga khelchun zomania heta hian Osasuna in an mikhwal Atletico Madrid sini final neya Rayo Vallecano le an mikhwal Real Betis te golni veve kungai ne tokin Getafe chu an mikhwal Athletic Club in sini final neya Espanyol khelmola Barcelona lenglut bokin he match hian hun tirlam minute lina Espanyol hian hun tha nein an pet gol ngei tura ngai ani mana ma se an khoral thung minute som pathumna Robert Lewandowski an hun tha a khoral velea minute som paruna Espanyol lam hian gol an khung tur chu Barca goalkeeper Szczesny an thazetin adan saka Barca hian ball changtamin in khel thunun ma sela Espanyol hian counter attack atangin hun tha anin siam vele thina ma se team pahni te hian farsa fa hun tha an nei te an khoral 5 vek ani second half aero lamin yamal lang sarzoka in larin minute somnga pathumna mual dinglam sir atangin mual lai lama bola khala penalty area pon shot atangin akeveilamin goal kham kila tak mai a thlolut Arsenal nena soizom thin Espanyol goalkeeper John Garcia an thei top chua ma sela adang thei lovani Espanyol in hun tha an nei an khoral zel thunga chuba ka chwa minute som sari pakwana Espanyol center back Leandro Cabrera an Yamal laka kuthoa chein VAR endikani nuwa ti lui midang ti na tumna niya alana wangin red card achoya Espanyol hian player tlem zokin minute som red pakhanna tangin an khela additional time minute som kwa panga na a goal an chua bel bok Fermin Lopez an ball khalin Espanyol player ten anti boy mana Marcel Lopez hian Yamal pass manin Yamal hian thazeta ball siam remin player pathumin nai man ma sela Fermin Lopez tan ball do thu sam ahun taka apeya Fermin Lopez hian penalty area chung chi atangin apet goal ta ani heminu hian goal dang lu bel to lovin
Barcelona hian Sydney fain Espanyol an nea point thum an hlo chua awangin khel somthum paruka point somriat panga nein Real Madrid a in point sarin an sang falta a khel ni chau awm to boxi awangin Real Madrid tan Barcelona le bel thei ani to lova chu wang chuan Catalan club ro pui hi La Liga a an champion ta ani Barcelona hian an champion theina turin La Liga hian match somthum paru khelin chung somni pasari an chaka chumli draw in chumnga an tlom goal za an khungtling te hlea goal somko pasari khungtling to in goal somthum paru kan chua goal an chua aya an khung atam jok na somruk pakhat lai atlinga match ni khelma bak an la nei bok nen Barca hian tun season a La Liga a hian goal za an khungtling ngei arin oma goal difference po an puntir ngei arin omani Barcelona tlarma te hian an champion na konga an tholok leya Robert Lewandowski hian match somthum pahnih khelin goal somni panga akhunga assist rumni neitelin match somthum pahnia goal contribution somni pasari aneya kum somthum paruk mi ni chungin ana atlin hle Rafinha hian match somthum pali khelin goal som pariat akhunga assist som pakhat neitelin match somthum pali atangin goal contribution somni pakua aneya ama careera a season man thatber tum atong mek kum somni pariat mi niin awang lai a chen mek te po ati theyang chu Barca website dina tarlan danin Lamine Yamal hian kumsom pasari mi chau ni chung siin match somthum pathum atangin goal riat akhunga assist som pathum neitelin ani angkuma hian player tamberin professional football an khel phak lova top club a pheichuan anin lan phak lo shrim ma se Yamal ero Barcelona champion na konga tholok berte jingami langsar ber pol ani phak lat Barcelona champion na Spain a league sang ber La Liga hi kumsa khazakwa somni pakwa atanga kheltan niin kumsom kwa paruk mel mu in elna ania huntir lama club som in elna niin club in elzat antipung zela som pahni som pali som paruk som pariate anin el nuwa club somni in elna siamin chumi nuwa club somni pahnia antipung le man zeta ma se club somnia titlem le ta in kumsa khazakwa somkwa pasari atang khan tun thlengin club somni anin el thin ani Barcelona hi Spain a league sang bera hian champion masaberan nia tuntruma hian an champion tum somni pariat na antong hein elna champion ngun ber ero Real Madrid niin tum somthum paruk an championa Barcelona a yen tumriatin an champion tamjok Spanish football a hian Real Madrid le Barcelona hi an lian fal leya La Liga hian Real Madrid hi tum somthum paruk an champion to baka tum somni paruk panina nia Barcelona hi tum somni pariat an champion to baka tum somni pariat vek panina nia anni pani nei ber tu chu Atletico Madrid niin tum som pakhat an championa tum som panina anni club dang te hian Real Madrid le Barcelona te hi an phak lo na sa hle Barcelona big hi tun nai season somni chungin tum som pakhat an championa La Liga tun nai kum somni chunga lotling ber niin an mani nei ber tu chu Real Madrid tum sari champion an nia Atletico Madrid tum ni an champion ve bok La Liga hian tun nai season somni pakhat chungin Barcelona Real Madrid le Atletico Madrid te chau an championa team dang an champion ve tamia lawani hriatel ve shima La Liga a hi chuan point in anga head to head an end masaber thin ani zan ina in elna then khat khelchun zom tur oma chung zinga chuan English Premier League ka Aston Villa le Tottenham te darsom pahnia anin machon dona darsom pahni le mini somli panga a Chelsea in Manchester United an mi khwal don bok ani transfer thule ngai thak chun zom ta ila melin tar langin Newcastle chuan Borussia Dortmund atangin English player kum somni mi Jamie Gittens laglu antuma scout tirin an zir chiang meka Switzerland goalkeeper kum somni pasari mi Gregor Kobel po laglu tumin Newcastle hian an thi thlai mek ani Newcastle hian Dortmund player poimo pahni hi nipui huna senglu antum Times in tar langin Liverpool ina laglu antum Florent Wirtz hi ama beise tu Liverpool hian Leverkusen a acham an beiseya ani lo point Bayern Munich apan ngei an ringa Leverkusen a cham talawa Bayern po pan talawa chua adu boxi ani ero chuan Liverpool hian offer thazok siamin laglu tumin ma an lak chun zom don ani chuwangin Liverpool hian Florent Wirtz hi duma sela an beise anti sang lutu ngamri lo ti achianga chuti rual chuan athutlung na azirin
Liverpool hian an zuin an zui don lo ni in alang ta ani Sky Sports in tar langin English veteran striker Leicester City tana khelmek Jamie Vardy hian Foxes hi season kalmek zowa hian a chua san don ti achiang towa ma se kum samthum pariat mi hian English Premier League hi khel thei alain be seya chu wangin ama be se tu te jinga English Premier League club te chan hi a thajual tura ngai ani Sky Germany in tar langin Bayern Munich chuan France defender kum samni paruk mi Dayat Upamecano chu amalam hun tur chungchang soipuin contract thar an zora kumsani somthum thlangdai contract zia pui an tum mek ani Fabrizio Romano tarlan danin Lazio chuan Arsenal hna Paul Magdalene sari point panga pasari the chuak phalin kumsomni pangami Portugal left back Nuno Tavares leinge antuma ani hi lonin an homeka am player poi mole tangkai berte jingami ani Telegraph in tar langin Manchester United chuan Danish striker kumsomni pani mi Rasmus Højlund hi an shalmai theya amalam hun tura club lam hi chuan thutlukna an la siam lavani Ruben Amorim hian team thom thattumin team din tharatum leya chumia chuan player anei sa enge muzat hi ashal ngei po rinania Rasmus Højlund hi ashal turjinga atel don nge don lauti hi ala chiang lavani iNews in tar langin Bournemouth chuan kumsomni pakhat mi Hungarian left back Milos Kerkez hi Paul Magdalene somli pangain an shal phalti tarlanania Liverpool in laglu antum hi aman atlem lo le Independent in tar langin Arsenal ina striker Anson Megzinga RB Leipzig le Slovenian striker Benjamin Sesko hi minglang sarber te zinga mi ania Sporting striker Victor Gyökeres po hi langsar zui zelin anni pahnia tu emozok zok hi Arsenal hian chan ngei tumin ma an langor le Fabrizio Romano thule hlate soitel talokila Italian journalist langsar tak asoya piang athleng diknia ngai thei khoba thudik tar langtam Fabrizio Romano hian tarlan danin Real Madrid hian din haisen hi an lalu dona tunkara hian medical test po nei turin ruam manna an siam fel vek to ani din haisen hi Real Madrid hian FIFA Club World Cup a chorman antuma chu wangin chaktakin ma po an la chunzom ta ani Liverpool le Jeremy Frimpong te po in biakna nei chunzom zelin mimal thila anin dor meka inramna tuantling an nei nai to niin Fabrizio Romano hian atar lang boka chubaga chun Manchester City in AC Milan atanga Tijani Reinders laglu antum na po chunzom zel niin City hian Tijani Reinders khelna AC Milan hna Dutch midfielder leidil na hi an thlen don ti anti chiang to ani heti la hian AC Milan kai shoi tu Sergio Conceição chuan akai shoi mek Milan hi season kalmek zowa achwa sandona ani baka hian AC Milan ina Chelsea atanga lona an ho Joao Felix po hian Milana cham chunzom lovin Milan hi achwa sandona Chelsea a akir don ani ole khatichin kha tun tuma football ti kan ngai thak thei chin chu nile photro se